La nueva Junta de Gobierno que toma hoy posesión, sí que es cierto que tenemos visiones diferentes ante los mismos problemas, también tenemos preocupaciones distintas. Yo estaba comentando antes que somos una Junta muy equilibrada, pertenecemos todos a la Secretaría de Intervención, a la Secretaría, a la Intervención Tesorería, es decir, estamos muy mezclados, hay de categoría de entrada, de superior. Por tanto, la realidad que vivimos cada uno de nosotros es muy diferente, siendo la misma, coincidiendo algunos de nosotros en los puestos de trabajo. Sin embargo, nuestras preocupaciones y nuestra problemática es distinta, con lo cual yo creo que eso va a aportar mucho al colegio, porque podemos abordar todos los temas que nos preocupan. La Junta és una Junta molt forma, molt jove, amb moltes iniciatives, amb moltes ganes de treballar i els nous projectes que impulsarà la presidència i la Junta seran fonamentals per als pròxims 4 anys dins del col·lectiu. És un col·lectiu ara mateix que està en auge, que totes les administracions públiques han donat compte que aquest col·lectiu és important dins de les administracions i la Junta que acaba d'eixir té que impulsar i fer propis tots aquests projectes i llançar-los cap a la ciutadania i cap al resto d'administracions públiques.